Mayam Bukram Sari to Neighbor Impact News ne Rajnong Thongbam Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari Ngasigi Manu Hunagi Thoromasigi topic asi e-commerce haibadi internet ki khuthang da product natraga service amabu karamna buying and selling leiba amadi yonbagi thabak se pangthokpa yagadage adugo hariba e-commerce ki process asina business ki process asina Manipur gumba society mada Manipur gumba lamdam amada karamna Manipur gi senmilon lamdam dugi senmilon sida mating pangbada natraga ko gi business ton bada kyam yamna role play to bu yabage thodang no bu yabage habagi matang da khana jagani adugo hariba topic si bukhana ne no gidam impact news ki studio lensin lebiribasi joining us tonight on Manu Huna for the first time in the history of Manu Huna hai je bata rahe Manipur ki Chief Secretary Obiriwa ko Oja or Nobakishore Singh ni aha mukta Oja Nobakishore Bataram Mokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Thank you. Also joining us Manipur Institute of Management Studies MIMS Manipur University ki Professor Obiriwa ko Oja Dr. C.H. Ibohol Maiteni Oja Ibohol Bataram Mokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Thank you. Also joining us Jiska.com ki Product Specialist Obiriwa ko Oja NG Gunindroni Oja Gunindro Bataram Mokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Thank you. Adu bang sige khana nabagi topic sige ahan mo question jai Oja nabagi so de damala haujar ge Oja koi Manipur gum lamdam asida pikrabal lamdam adu resource ti am leiba adu potential jam lai no mam de dum haina ba adu masi full fledgedly ko gi business rom da puto ke hai bata ragadi tonga tonga tools mam lerba ya adu hoji ki IT ki ICT ki information communication technology ki chahi cha asida di e-commerce su yamna kana ba yamna modern oiba yam app oiba matam sisu yam chuna ba dum laba tool lamani adu mataw karam e-commerce se narga Manipur gumba society amagi economic condition se khara do resu fan ba yagadage natraga karamna akogi Manipur entrepreneur mayam se natraga potential entrepreneur mayam se karamna business to bu yagade hemtang se thambiu. Thank you. Koi Manipur gi siom da lagdring da aina haining basi PCB go ina technology si lagpadagi kamai dongna koi gi transaction hai tare ko business ki transaction si kamai dong honglake habidu gi mong do ketam haijage maroina hoji ki internet lakpa machine maram hoidana hoji ki online gi shopping to bugi machine ji no mo hangla e hariba online gi shopping to bu se dai koi masi worldwide ore koi gi kari haini leba amagi marakta leiba kari haini individual sing in transaction tawnaba natraga farm amaga tawnaba asigi transaction ko masi no mo hangla growth si am chaung hangalakpa ahamada hojiki khoi gi India gi leiba kari haini small and micro enterprise gi mayam sing si pot zone bagi market leiram daba mayam sing si online gi sigi marketplace ida chalaga amakoina pot yolakpa sida tonga ba magi portal means neri kari well established oraba kari ani khoi gi marketplace ai tari Amazon gumba Flipkart gumba sinaba natraga eBay gumba sinaba am leire ko sinatabana hojiki China gi yamna world popular oriba Alibaba.com gumba sum portal si sinadra ngasagi pot se amaga yonthon sin toba export import tonaba masina maram moiduna transaction gi volume si am hengalakpa kodamaina moina khabar da harapan wada India ra 2015 da leiba se online shopper haidar si 50 million mo oyen hai 2020 da online shopper je 320 million or ka doini even Manipur da su khoi gi leiba gi chang ni khoi si yam leire ba Manipur so individual oina papan de gi hoji gi hariba online gi to busi al masi sin raga khoi Manipur da leiba entrepreneur sing business ki community producer sing mayam na to bu ya ba gi habidu gi matang do ne madu oina koina langning si masi ai khoi chu loina to bu ya tawada khwaiti laiba pose ekoina sum khanjabada di hojiki leiriba well established oraba Amazon gumba Flipkart gumba Snapdeal gumba Jabong nubong amaji sinara khoi yon bi ai hariba masi yon bi sida yam kana changbana te ekoi gi production ki khoi gi haitare ko masi khoina leiriba Manipur gi phangi posing se value yam legraba potni masi da proper packaging tawba proper advertisement tawba hariba masi tawna bai tamuda photo phajana upload tawraga khoi tawbi ai maduga makoiga link up tawraga payment gi portal ri phajana tawbiraga masda ekoina koi logistics ki mateng yauraga mai tongna yolaboi di Manipur gi hojik market leitribo posei singsi market leiratana producer su kana ba entrepreneur su kana ba aduna overall an economy da kana ba leini haiba point ne thamning si okay overall ena kana ba phangani hamne dugo maru ena market leite market ya pigi hariba Manipur gi pothok mayam se ha batare masi global market am lerek pasu yai adu global market yauna hariba pothong mayam si yohon bada su yam chawba logistic yam chawba supply gi chain am su sang dogdi mali adu matang se dai ojai bondal lakchani se oja hojikan haina basi kogi
web portal sing habitar website sing se website is the new showroom website sing sin anova showroom am oire mayam se port lai bagi habit se 21st century se yam chawn honge maruina 2010 onwards habitar ma se yam chawn hong bulai maruina mobile phone smartphone me am lakpa tablet tablet laptop me am se lakpa dagi masigi penetration yam lakpa 4G 3G amadi akoigi broadband network se lakpadagi su masi yam chaw khudong chaw am phangale miyam da poche leiba se aduga wide range of product mayam su phangmani na mayam si e-commerce ta poche leiba yon thong se to yam tong na even second hand gi resale to bagi su yam chaw lai adu matang sa business to bisi only akoigi e-commerce ki platform sida torga na hena kana gani hena lobby ga 21st century gi hongli ba business strategy sida natraga hanagi traditional offline business issue adu mathak da gari ozagi kari myeng lebim tang sa business sama tau matam sida hoji hongai ba akoi market trends di akoi khang mathau tai aduga of course the whole world is now becoming a global village aduna entire market se akoi whole world se akoi market ne hanin lo basu yai tawadabu any business tau matam da aigi product se aigi product si kanana na sinabidori se who will be my customer si amunna khangbi batai aduna customers sing magi buying behavior laikani magi aspirations magi lifestyle ashina chingba aduna haiba sing si yenge har kada akoi business se tawnana bagi strategy me am yat kadobani aduna hojiki web portals tawraga business tawrako sina another domain of doing business ni hanagi traditional so koi kauthok yate aduga si tu na samina ga doba aduga mase product tugi aduga business tugi makha supole aduga customers sing si su koi karamba profile of customers sing they the igi product si yon ge particularly youths ki oiba aduga yam fashionable item oiba adu itarati akoi web portal ga to sin amuke na ka sakadorine amai do na koi na entire e-commerce ki market se da aya man yoder me se koi gi travel gi related sin oe around 61% of the entire business se travel ni adu travel booking se are di hojikti fashion gi mathang hapsale are di hojiki e-retail da India go na top chali ba mayam sing se aya but they started with the books larik hani yoner me adu dai di mathang pose hapkalakna hojikti anat pukinom oire aduna web portal say da sinarakanda laibagi customer group se masi sho khoi masing siam khale sai na hana haiba to baina khoi gi smartphone sinabagi masing hengalakpa arai di wider choice of products se khoi gi net sida de khoi yengwa phange khudam ha kana khoi manipur da achauba shopping mall laite ada achauba shopping mall sing da lairiba production se ai gi kero da mobile ki screen da loina ma uba phange the wide variety of choice se khoi leiba phange yengba phange compare to ba phange adui mathak da ngasai gi price se through khoi gi web portal gi through sidagi tawraga direct khoi gi e-commerce lakpa taraga di middleman mayam manak yawgo do bodo ma gi margin mayam piraga da end use the piu matam da di mai maman se dum wang ani adu khoi gi e-commerce ki portal lei taraga di you will be enjoying very handsome and attractive direct seller to buyer lak to yes direct seller to buyer lak to ni only logistics ki component khara dukak tini moi increase ro khodoi se aduna price si ahum maman da phangalakpa variety of items se khoi phangalakpa ari sometimes hoji masida su dum competition se dum leiri ne cash on delivery ga na paisa hana piba da pot to hana yohal lagi pot to phanga kan da paisa piro hai ga leine sum bagi yam tina convenient oi bagi aduga international brand me ama khoi kano se da hodiki web portal gi through sai da koi na yenga khan me abagi lakpani na achauba khoi gi marketing gi domain amani hana khoi longrakpa adu masina ne khoi gi many of the business things se hodi hana lera me ba even khoi retail da khoi india gi oina kishore biani gi kino se khoi big bazaar pantaloon gi lera me sing gi moi future bazaar ka na khoi online marketing sida khoi lai ko smai do na ani si tu na sami na gadawni adna tawriba online gi natraga web portal da la ga da hekta mai pakani haibadi ade saida khoi gi value addition kaino product gi quality kaino customer na leiduri si web portal gi through si means ama khakta ne ba ultimately he will be using the product natra da and product is seen kana mo satisfied oibra in terms of price in terms of service in terms of delivery mayam sing si akoi kumna senabam sangi aduna traditional business ki satisfying the customer haiba si de koi
any means the delivery pi targa so online oragasu online ne hena challenge am lairibni Exactly. aki bam laibni na masida aki basi kohan abgi damta confidence trust factor to poranu gi damta hena phaba service ama piba hena quality aphaba piba mathok tari matang sang sidai khoi oja gonin dor lak oja khoi jiska.com hariba khoi gi portal hai batare portal gi through sida north east ke tonga tonga products sing maroi na manipur gi product mayam yaure natural product adagi handloom handicraft ki mayam thengna jare अदुबो हाइरिबा पोथोक्सिंग असि हानदगी कोई ट्रेडिशनल ऑफलाइन कोई मार्केट से दसु अदुम योलमी हाइ तारे अदुबो मसी कोई ऑनलाइन द योन गे हाबगी वाखल लोनसी हानगी ट्रेडिशनल योन बगी मोंग सिदगी हुजिकान गी ई मार्केटिंग हाइगद्रा नत्रगे ई बिजनेस ने हेना पामनबा हाइगद्रा मदुदगी करम आइडिया दगी हाइरिबा जिसका गे वाखल लोनसे लाखिबनो और नॉर्थ ईस्ट की प्रोडक्ट्स मरुना मणिपुर की प्रोडक्ट्स योनो मतलब करी करी चैलेंजेस है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थेंग भी हाइबी पोट ऑफलाइन दा योन बायबगा ऑनलाइन गा खेनबसी ngसाइगी अखोइना ऑनलाइन दा योन तारगदी मफम यामना थोंग सिन थोंगना योहन बंगमे पोट अमा very remote place मणिपुर गुम्बा याम remote place मफम अमदगी transport and communication su yamna thi bad mafam sida sidagi port si akoina anywhere in the entire globe sida yamna line yohon mangam ai tare so that mi sing sina adugi experience phadana phangan bai tare offline di ngasai only retail shop particular place of the limit oi bai tare mafam yam limit oi banina masi khara mingon da yohon bada wa bai tare अदुबु ऑनलाइन ददी मी अदु लिमिट लेट्रे anywhere in the corner of the world दगी पोट टू येंग बयानी लाई बयानी and then if delivery तौरगदी अदु ममद delivery तौ यारे अदु खेना बम लेरे औ दगी ngसाइगी challenges कनो हाइ तारगदी ngसाइगी अखोइगी supplier अमना pot ama particular pot ama aina yon ge hai matam sida mainly handloom handicraft moidi they are not businessmen they are artisans they don't know any concept about what is how to sell a product si amna kaino oiba so akoina approach to je moida hana approach to matam sida kari hai matam sida don't noida yon bagi keno si wakhan je sungan khalurano we will take care about it just put supply toro with quality maintain toroga adu khatang adu hanadi aina khoina sum hang matam jida kamaina potsi puthoga kai de yoli khoi hange sum hang mogi sum history ke hai tare income kamaina lai kholi hang matam jida chamane loino and every artisan loin chamane moisi most of them like national awardee state awardee merit awardee so many of them but they never have a place they never have a regular income yon mingai mafam jelai tawa they have only moina chance phang isi when there is a exhibition or some khoigi festival gumba lai kanda or atopa Delhi gumba khoigi state ta corporate kanda then they adu yon ba adu khara phang ba that is one time never aduna regular income oi ya ponte adu adegi moi adu yon ba matam da masa cha taw ya de and adu matam da moi kem sem dre pon so production pura lepe ba adu de moi am sakhi matam da aduna akoina moi da hire si ngasai gi pot tu pudang putho akoina advertisement yam lai gres de yo abdi yon bagi kan oside di strategy makal yam lai gres de advertisement web ni kang de any media yam lai gres de mayam lai ramina sidai sida akoina ad period ga noi gi pot sing du akoina China onadagi online ge di ngasai gi customer amna order torani pot si aina hack online da ha matam da particular pot ama or either inquiry taw ni khang de si pot si kamai taw bono khot pono adu hangani aina order torani aduga order toraga moi da supplier da aina si pot si semo hairani just pop phone da ni khang de any akoi gi khangna ba kanom da product gi code ama moi da aina tena toraga thamme khona some particular product sing chigi moi sama sagi
so aina high khani moida si pochi 10 quantity tara sembiro and Okay. then the deadline kana kaya no Okay, deadline piraga. Deadline piraga moina particular deadline am high because online is quite a can over the online deadline delivery date very secret and critical over once delivery date hack hand give them the customer is pro sa moi phang yeng ning phang phang roi draw kan mane whatever adugi keno duma ngakpiraga ngasai gi delivery date to mo supplier sing da ina hangaga ngakpiraga aduga ngasai gi adu khatane moina angonda matam timely piba aduga quality maintain tawba Okay, quality maintain tawba matam chana pibirakpa maruina yon bagi thabak sina jiska sina tokne to break ta chatring sida yam ten tak question moina jiska ri or product sing north east khakta gira exclusively aduga masigi company se ina yengjama tam down line da masi based in Bangalore the base da we hai masigi company gi onna ga jina kana kana no idina north east ki missing punse laga conglomerate amna to brak mai to kitang haibirum ina hairagadi aigi hack kai haitare aigi hack mathak yamba sina yamba sina mana masigi si haudorok haitare concept si haudorok ni Okay. then adagi another friend magi friend amga Bangalore da based ta wanga tani bani moi si concept si torokanda concept si torokanda aingonda contact tore ai si Imphal da settle tore si adu matam da that was 2013 jida and then contact toraga smai to na khara yengbo yagadra obi yagadra product si market kamai lei adagi supply kamai to sourcing ji kam phajana lei Manipur gi poaching si handicraft handloom mainly si kamai lei kholi hai pe yeng ai some research masam tore then adudagi another akoi gi IT kano aduna akoi gi ni South Indian nupa amaga sumu yauri man amu IT section sida man amu handle to okay designing part sida designing na tinga sai programming part hai ta programming part sida programming part se maina pai ba e-commerce gi matang sida aduna moi ahumam lai re adagi adu khatane horakpadi and then I ga toroga akoi si ahamba adumaina ngasai gi concept si leiramnina mathang kamaina okay mainly akoi concept to riba create to rise koi manipuri macha sing na hai tare mane admai to ne aduga product myam se maru ina manipuri oiba aduga north east ki khara yauri north east yauri and then recently we added koi gi se ayambana eco friendly oiba pot oina ayamba akoina promote to ne aduna eco friendly hai kan sida akoi north east khatang yadabanina some India gi atop state tegi recently okay primarily jiska.com se riba products sing eco friendly oiba at the same time north east khakta gi natna primarily north east ki wajaba targa so koi India ga atop state sing yauri hamni matak sida cherak sida breaking news um la breaking news si BJP ki luchingba Ashok Jaiswal hojing ha ki mangda koi nomaina pan badagi lekhidre habagi paw pange Bihar gi BJP ki luchingba Ashok Jaiswal nomaina pan badagi lekhidre akup detail hojik laktri hek lakpo myam da pijage aduga makhata na man hunagi discussion continue tawjage tu matang soise bre mahan lojaki ge break matung da koi oja ahunga e-commerce in Manipur haibasida makhata na khana jage break dam thonjarke impact news me karno lebi kuirabagi tungda punbase nongai sume madi kari tore मागे से डबल स्ट्रेंथनिंग सिंग पमाली मंगोंद पियो डबल स्ट्रेंथ लिवर टॉनिक लिपसेप डीएस डबल स्ट्रैंड लिवर टॉनिक Welcome back. Adon Engir besi manu hunani a 360-degree analysis of news and events with me Rajnong Thongbam. Manu hunada ngasi khana jarmi basi Manipur gumba state amada e-commerce na Manipur gi lamdamasi gi senmit londa kayam yam namating pangba yagada ge natraga Manipur gumba state sida karamna business to yagada he matang chini matang question si ai ozana bu kisod lak chage oza kogi ozana su sai takpi khiba koi Manipur gumba state sing sina handagi mai pal gale successful ore ba koi giant sing eBay bo bi Flipkart bo bi Snapdeal bo bi natraga koi international gi yemgo matam da koi ozan tak alibaba.com ga haibigre to hairi ba mayam se gi koi na karam makal gi lesson hai tare lesson se logbai maru alibaba.com gi se koi China ga koi jam nang na sulaiba argi world gi khwai gi populated oiba lebam su oiba koi India gumna
करी करी लेसन लौब यान कभी टेक्निकली कॉन्सेप्ट वाइज खितंग ताकपियो Alibaba.com की मतंग दे सम खंगजबदा मसेकी मसे माय फाउंडर ओरबनि पासे जेक मा कवी माय सम सम स्कूल टीचर अमो ओरमनि मसाइगे हांगजो हैना सिटी अमा लई मदगी वेस्ट लेक त मासे टूरिस्ट गाइड ओरमदे इंग्लिश का तमप कदगे मथंग मथंग तौरगा माने इंटरनेट की 1995 ता यूएसए चपदा दुगी नॉलेज लेर को दे होरकेबनि अदा ख्वाइदि इंटरेस्टिंग ओरिबदि हजिके हारिब नुपासे he started from scratch haitare he had nothing kari mata kaishu leitaba mi cham cham mi amana at one point of time he was the richest man in China magi net worth as much as 27 billion euro reba hojikse richest man kana masi alibaba.com hongdokpadagi ni ko ada alibaba.com hongdokpagi mai technical aspect tu de khoina su kaya su khangdre adada positive oiba aspect ani de mana hack interview pi da hai at a particular no moment asai move tawriba ngai package se logistic ke hoji e-commerce ke through the move tawri se no moda 800 million pieces of very any koi ke post deliver to bi se le adu 800 million pieces kari hen deliver to bu da yam drabra mi 200 300 million di employment phange hariba only delivery da aduna e-commerce has a large potential for employment generation hai tare ko madum hoja hara aduna aspect ne da in manipur rom da lak hai ning je khoi strength hai tare ko manipur ge strength se kari no ama khoi ge strength se maru na horticultural agricultural production de khoi especially khoi organic oiba post puthokpa ngamba hai tare organic oiba post se hoje ke world ge market yam popular oibani hariba kodong na organic ke rice haro ko organic ke orange organic ke pineapple masi poroku matam se dai koi world wide oin acceptance leini hariba aduna koi na hoje yenga do isi only india ge market khatna te e-commerce da di manipur ge entrepreneurs sing la yeng do isi world wide across koi ngarang economic times se yar isi india da ge su sme sector se da ge world ge on export tori e-commerce ke through da ada world ge on yengu matam de advantage le ka do sino kamai to ge da maman gi wena world ge market di suppose usa da orga di hoji khoi ge india da pi maman du gi 2 times 10 times 20 times pange ariba and the profit margin becomes huge ai tare kodam ra da khoi ge how siang se organic wena market to bunga ma ba ada how se gi internet da yaw de mase super food haina ka ju yaw ariba mase ge antioxidant ge leriba phaba quality adagi atai diabetes pharma ngama blood pressure ngama heart pharma cancer ang quality le gre mase prithvi da knowledge le rabni even Meghalaya ge web portal ama de masi ge as much as 525 rupees a kilo da yoli koi local market de 100 rupees da gi dan yoli anu manipur le ba farmer sing na phajana chahau si pak chawna putho oba aduga e-commerce ke through da phajana yorma ngama boi di farmer su paisa phangani businessman oil su phangani adu lai ba biggest challenge di kaino da hoji ke logistics ki sine manipur da ge hoji ke koina pose thado ke to matam da koi transportation ge lai ba bottleneck mayam se port se apikpa low volume oiba low weight oiba orgadi plane he pu gi ngami aduga transportation gi lai aduga arumba port orgadi masigi challenge especially railway la aga da di ekoi da yamna kanaba yamna angakpa phangwa relief am phangani aduga ko hojing maksu cargo se air cargo se port pu ba yadaba nate arum ba heavy oiba even sing bobu thai tik ki wood phok thai tik ki thong bobu thai na dumai dong koi sum khang ari aduna airport sila koi ge cargo ge facility se he na phabai dam phana bai dam ta koi ge export ke cargo ge terminal lama saba madu ge warehouse saba government ge plan le re lam se airport authority na pir ne hare masida kaitang leiba problem bai bo ji ge kano se koi ge x-ray ge mo kari gum ba scanning to bo isi masi maksu su thung ne install to na airport authority da ai masi da su wari sana ba hormi ni smai to na logistic problem je pen care loraba masagi production gi sil loraba entrepreneur marakta yaraba adu boy di sigi complete chain supply chain sida kana toroga di manipur gi lairiba strength helnung gi product har se khara phajaraba manipur gi sel ki sari mayam se worldwide why only in india prithvi da lairiba mafam khudung america da su india gi mi lai uk da lai masi da market to lairabo di koi se da lupa lising kun pi ba sari se ada kontra ni fu mai to na manipur gi economy da so ho ma la ka ne na mai to okay manipur gi economy da so ho la pa ya habni jai phol long la ji ja ko gi manipur da gi pot ma ma tha thok khiba ya ha gi ko gi achouba scope hai tare du madi oja na bagi sona takpiri atu matang choice da ko gi manipur na amuk mapan gi leiri ba web portal mayam se da gi consumption hai tare lai ba si yam kana buying say for the last 1 or 2 years it yam chawna tawna re ja
अदो मसी की अखोई ई कॉमर्स सक्सेसफुल होइबगी पोट लेइबगी चांग हेंगलपगी मरम जे अमा हैन मदद अखोई लाइफस्टाइल से इंप्रूव तौरपदगी बाइंग कैपेसिटी से फरक पदई है अदो अखोई मणिपुर ददी बाइंग कैपेसिटी से फरेन खंबीब्रा लाइफस्टाइल से इंप्रूव तौरेन खंबीब्रा अदो समटाइम्स अखोई पोट लेइब मतमदा मणिपुर गुंबा स्टेट से हाइतारे पोट से खितंग ममन तांगबा अहोंग बोरगदी लिसिंग की मखाद लेबो ओरगदी हेक्ता फटफट अदुम लेइब ngamba सिदगी हेक्ता हेंगरखी बताबा लिसिंग 10 कुन यांखै पिरक मतमददी लॉजिस्टिक की हाइगद्रा पोसे आदगी थरक तारगसु सिदा मणिपुर द डिलीवरी तो मतम याम मांगनबा अंतर मतम मांगद्रगसु हांदो फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस द लाक पोट से हांदो यंग मतमदा प्रिंटर का वर्ग मनंग द खंगाव फुरे यावर मगुंबा सुमाइना सेरान तुरान पोन यावर पदगी मयाम से पोट लेबता कॉन्फिडेंस में ट्रस्ट अमा लेते फैक्टर अमसु ममी तागुम तौरी करी हैबनि जमतांग साइज मणिपुर द सुंबगी प्रॉब्लम खरे लेरिसे मसी करम इंप्रूव तौ यां खनबी यम सुमे मणिपुर द सु होजिक से लाइफस्टाइल सिटी लाइबा मीडिया की किनो सिटी वर्ल्ड अक्रॉस थोइबा थोदो आतो पुनमकि लोइना खंगबनिना अखोई की यंग माइंड्स यंग पीपल सु मोई की तोंगान बा एस्पिरेशन में आमले अदुना इंटरनेशनल की ब्रांड से लोइना अदुम पामे सिटी अदुम अखोई की म्यूबी की टेम्पटेशन ने अदुना मसी की लाइबा की किनो से हेंगले लाइबा हेंगलपि मरम से अखोई सिदैदा कनो अचौबा शॉपिंग मॉल लेतब सिनसु अखोई की ऑनलाइन परचेज से नॉट ओनली इन मणिपुर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट से अखोई की अचौबा अखोई की मार्केट बेस अमनी है लौब याय अखोई की ई कॉमर्स की पर्टिकुलरली अखोई की फैशन आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स मचा मचा अयाम बा यंग पीपल सिंसिना सिनबसे दि लारिक मक्त फंगे अखोई सिदा अचौबा बुक शॉप लेतबनिना फ्लिपकार्ट दा येंगो नत्रा तोफा कनो दा येंगा का लारिक से दुम ले डिस्काउंट सु फंगे अदुम आई अदुम युम दा अदुम डिलीवर तौरे तो अदोय तारगदी सी अचौबा अदुम मार्केट अमा ओइबा अदोय तारि मसदा कोइना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तौजी हाय तारगदी अखोई की लॉजिस्टिक्स स्पार्सिटी मोइगा टाइप तौम नैजरमनी अदुगा सिदैदा डिस्ट्रीब्यूशन पीरी सिदी अखोई की लोकल मेन सिंग जी खितंग ओनेस्ट होइबा ताई मखोई के टाइप तौरिबा सिटी फलक तारगदी मोइ अदुम तोखिनी से फ्लिपकार्ट मतम मा याम फजना डिलीवर तौरमे होजि फ्लिपकार्ट की मागे एसोसिएट तौरिबा सिंग से कोई सप्लायर सिंग से अदु मणिपुर अमतुंग नॉर्थ ईस्ट की मोइ पिन नंबर हांगोनी पिन नंबर कादा सिटी मोइ डिलीवरी कवरेज तौद्रे ना अदुम तोपना याम ओइबने अदु समटाइम्स रिसेंट पास ता कोई कनो जाउमी मोबाइल कनो स्टोर रखांदा सिदगी मांगम बदगी ब्लू डाटा की फादना खोतना खतवी खोली काना तवी को मदुमक्ति इज अ गुड डेवलपमेंट नाउ द क्वेश्चन इज होजी अकोई की असोम दगी लाकपा पोट मयाम सिदे योले योलका आंसर डिस्ट्रीब्यूशन तौरिबा अदुगी खरा अमा होंगा साउ फंगबगी कानाबा मदि लेरे अदुगा अखोइना मु येंगिंगी मणिपुर दगी ngसाई थादोपै मतांग से सिगी सिददी अखोइना वर्ल्ड से अखोइगी मार्केट नेदी उरबा अदुगा अखोइना मास प्रोडक्शन से अखोइ ngमदबनिना अखोइ कम्पीट तौब ngमोय अद अखोइगी ओइतारि निच मार्केट अमा अखोइ येंबम चंगे अद करम्बा कस्टमर ग्रुप ता आइगी पोसी योहनगेदगे अदु ओइतारगदी पोट अमा योहनगदोरि सिदी मदुगी सेम साबदुदि माइ पोर्टल अमसुंग माइगी कनो सौरिबा ग्रुप तुना ओइरनेको पोतु पुथोकदोरिबसिना अतोपा ग्रुप अमा ओइगेदौने फार्मर बु ओबियाई आर्टिसान बु ओबियाई अदुगा मान वैल्यू एडिशन अमा हागनब होनबिगदौ सेकुदा मोना हाकांदा लाइडी मक्ता हाइरस लाइडी से कोई एज ए पार्ट ऑफ द टॉय योन बियाई को अदु ताडी मसे कोई चमचमना कोइगी कनो से योलु तारगदी अखोइगी फुटपाथ पंगोन योन बे टाइप त योलगदी सिमिना लेनिंगरोय से लुपा कनो सेदा बुपिरा मे चाम पिरम बियाई अखोइ मसी पैकेजिंग तौताई याम ट्रांसपेरेंट होइबा और पैकेजिंग तौरिबा मटेरियल से इको फ्रेंडली होइबा अदुगा लाइडी सिगी हौरकफम माइगी वारी कमाई तमाई तौरपनो का हाइबना चिंगबा मसी फादना कनो सौता दी वैल्यू एडिशन पी तारगदी अखोइ मसी वी कैन सेल इट इवन ओके 500 or 1000 rupees okay value okay products in the value am add to mathau tari umda simple one yon bo yaro habani value addition am mathau tari habani matang sai ta makoi manipur gi oiba e-commerce ke site mayam di lere eplatform.com laiba yon.in helpyourself.in mykaithel.com na chingba atopa su mayam leramba yari samai ta udana khoi isa gi oiba indigenous websites mayam websites are new showrooms haina basu lere mayam manipur gi lejaba hore samai ta udana jiska su manipur gi di oirga कोई बेंगलोर द बेस तौबीरी अदुबो कोई मणिपुर गुमदा सुमाइना थोक्ति थोलागा मसिंग यामना थोलप ngमदे कोई ngसागी मास प्रोडक्शन तौब ngमदबगी सु अमा सु याम चाबो रंबा रीजन ओरंबा याय अदुबो मणिपुर दा अतोप इंफ्रास्ट्रक्चर हाइगदरा कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी बो ओरो ब्रॉडबैंड बो ओरो करी करी दी मणिपुर दगी हाय तारे मणिपुर की सोइल से दगी इंडिजिनस वेबसाइट अमा नत्रगा इंडिजिनस सुंबा ई कॉमर्स की एजेंट अमा क्रिएट तौब मतम दा करी करी
खुदोंग चादब लई इन खन भी एज अ कोई पार्टनर मोइना जिसका की yam kano oiwa ke Bangalore to bude dira hek lai ba Manipur to bude kari technical oiwa question yam masi chum yam na akhoi gi yam lei gre akhoi sidai ja Manipur da gi tholak pa online web portal yam lei gre adu amta kano oide phajana successfully tawbungam de moje adu akhoi su adum yaroidran khalame adu bu ngasai kona खल्ला काना करी कई दे यादव ओरम गदगे हाइना खन गान जिदा ngasai gi akhoi gi main oina akhoi gi keno se customer gi support hai gadra customer support kumba masi yam ano dadi online business dadi customer support yam darkar orani khange akhoi hoi sum khano oina khanjabada ado som dadi akhoi mane ano sidadi madugi adugumbai khudong sabji khara watpa hai tare koi gi Manipur da mainly adugumbagi customer support ki thabak tawgi keno simba kya laitre koi som gi keno sida samna hana BPO gumba yam kanna kano ina laite koi som da popular oide potang thadok ba adugu madugi customer care ki sales le ta bai tare adu yam chawba disadvantage am oiri Manipur adagi amana atopa amna advertisement si yam lu re advertisement si ngasai gi target audience si khangdra di investor le ta bu yam chawum reason am oibi ra advertising to ge target investor le ba mathau tar sel yam na thada ga dawni na adu mani masu adu investor su darkar self investment isana khara khar le jab to thada bi mo am tawri mani mata sir ozai bol gi reaction am le ozai habi ngasai gi the broadband gi batang sida Manipur gi si hojikti kitang di improve tawre recent past se da adu still we have many miles to go aduna si BSNL gi se adu me am hen khangbirum du ne reliability si adu definitely very poor adu si power grid te gi loba adu private internet service provider khar lai ko adu sina sing ba de khar di improve tawre but still is confining to very few areas not the entire state of Manipur sigi one number 2 akoi gi web portal में आमा कोई हांगदो मकांदा से माई के थेल बहाइरो नत्रगा अतोफा कोई popfam.com e-platform asinching mayam le ko moi kharam di tawri kharam mai performance not up to the mark hai jaw tare and web portal sikatang tawba ya da akoina tawdore se business so matam da ngasai gi basic fundamentals se why people will purchase my product web portal lagi bu oiro natraga from any other source kari marang dam tai post lai duri no masi aina madugi justifiable answer se pina khona ka dong aduna lining hananabagi activities udi akoi mamal khara tabiba phajana yomjan biba phajana makoi matam chana yohan biba aduga akoi gi environmental friendly bu oiba aduga competition dynamics city jamane aduna aigi logistics si Manipur Imphal ai tha daring asai gi problems lei doi ne adu itargadi Imphal da portal si siem darga su products Imphal puthok darga su aigi logistics city chana mafam da tham tai se khudam hoina Flipkart ki logistics se hoji main mokoi warehouse se tare ne all the metros lai Bangalore Pune Noida hapsal laga adu itargadi moi any point order lakba tamda nearest warehouse dagi production to deliver to we adoine taru idaragadi akhui gi keno se I do not know koi jiska gi di karam moi keno da logistics library no di khangre ko adu akhui yamna centralized located oiba koi distribution network kama da warehousing je thamdragadi mase koi competitive advantage lei roi and competitive advantage lei traba adu itar a business so shira doine and competitive advantage lei na bo khona ba distribution se backbone ni any akoi gi e-commerce ati aduga quality aduga timely delivery some na habira bata koi uzana habira se koi marketing gi wari samda 4 P's of marketing gi P mari product pricing promotion and packaging mari maksi compact oidragadi e-commerce udum traditional gi offline marketing natraga offline business yadaba dumaina online businesses e-commerce su yaro habne du matang se da Manipur gi am chawba bottleneck am oriba broadband connectivity hagda 4G 3G connectivity hagda su am chawna reason am oiri mamang jahi gi July gi tarik ani da लेबासी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना डिजिटल इंडिया कोई अर्बन नामदे रूरल के मरतल खेना बत थमदना कनेक्टिविटी जे फजना पीबगे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पीबगे ऑफम फंदो करे तो चाहिए से के अप्रैल 2016 की अप्रैल फाउ बसेदा इंडिया की 2,50,000 ग्राम पंचायत लोई
इंटरनेट ने कनेक्ट तौने है बनी मणिपुर दा अम तब कनेक्ट तब उतरी मतंग साइसिदा सुमाइना कोई की इंटरनेट की जाम चाव प्रॉब्लम हम सुलाई रिबा स्टेट हम ओरिबा और इकोनॉमिकली इशू हान दगी हम फबन तबा लोई तारगसु बाइंग परचेजिंग पावर से हेंगलपति ममिदी तादबा लोई लेबर करेंट ट्रेंड से लापनिना सुमाइना याम चाव प्रॉब्लम लेबा स्टेट अमदा वेयर हाउस की याम चाव प्रॉब्लम मरी अदुना करी करी करेक्शन तौर गवर्नमेंट की साइड तक स्वाइसर करी इंटरविन तौरगा मणिपुर की सोइल सिदगी इंडिजिनियस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से खरा क्रिएट तौब यानी खनबियोजा हजिके हाइबा कनो के ब्रॉडबैंड की मतंग अते अते प्रॉब्लम से लागतने के ममांग दा आइना खतंग खंगजबा हजिके ई ऑनलाइन मार्केट सिदा कमाई कमाई तौन पोट योनगे लेगे हैबी मतंग खनो खतंग पलगे पंजगे हाबियो आते अमेज़न ना तौरिबगा अतेना मार्केट फ्लिपकार्ट ना तौबगा खेनबा खरा लेरी हरेबा करेगबा सम ऑफ द करे हैनी ऑनलाइन के मार्केट के प्लेयर सिंग सि मखोय मसा मसा के वेयर हाउस लेदना इन्वेंटरी इन्वेंटराइज तौबा इन्वेंटरी द पोट थमगा मोय मसाना पोट योनबा कांबू अमा लेखरे को अतोप कांबू अमना होजे के मोय मसाना पोसे थमजद्रगदसु सेलर हाइबा कैटेगरी खरा लई हरिबा अखोय के मणिपुर की कंटेक्स्ट दी ख्वाइदगी दरकार लई सेलर जिनेबा सेलर से anybody can become a seller ai oi be ai kan oi be ai a oi be b oi be ai seller city ma the product to ma kari hai ni either mingo de lei ru raga my warehouse ta thambani khang de ma tau doi ni aduga ma samang na hoji ki ngasai ki online ke market ke platform se ma create tauba darkar leitaba su yai hariba tauba su yai aduga masi create tauba si yamna big challenge ne hariba hoji jiska anaga tauba si yamna successful oi have tabra nuai aduga masida lakadriba huge investment masigi payment ge gateway lerakpa madugi arrangement advertisement ka leiba si yamna technical so ba expensive so ni na masi mi hek tauruba da success oi ni thajde hariba aduna easiest way manipur da leiba SME sector gi seller gumba da in advice tonang badi they can just use the existing portal like Amazon gumba Flipkart gumba aina research kar tawjai tawbuda makhoi ki platform je sinabada akhoi da makoina about 20 to 25% 30% muki margin je makoi low ni hariba akoina yoliba posi gi maman se makoi commission wen low radom ni aduda madu in return of that akoina kan tawrga de akoi payment gi dam to warning ai leitre makoi gi payment gi through da akoi paisa phangani adegi akoi gi packing gi dam to warning ai leitre packing gi moina pirani logistics gi moina arrange tawrani makoina care khadi low ni hariba adu manipur context de hoji ke hariba sing si leiriba existing gi kaino sing si sinabana yamna kanani ana khali adu second point na hoji ke broadband ge hoji khadi improve tawre hoji ke chita gong de gi lakada wa hoji ke 10 GB ge 10 gigabyte ki kanu se agar tala yore na hai manipur da su hoji yora ni hai ba ge tum ba thajab se lai re sina ta ba to ba Reliance Jio gumba private player kha su sum improve tawre hai ba aduna hoji sorry aduna ikoi na ikoi ge mase khara improve tarokani koi ge railway ge rail ten na su gram panchayat level bhawa optical fiber je moi le tawre na hare madu muk charge tawba khopa mazu ge service provider ga khara tawno ga do gi gap khara de leri adu makku hariba government ge sector na tawdro bhawa da private players ge marna kari hani cellular phones ge competition sina adu penetration di no modum hengal ai na khanjai okay penetration di internet ki hengalagli at the same time koi devices hai batare devices ki penetration mobile phone smartphones tablet amadi laptops ki penetration se am wang khalak pa aduga private internet service provider 3G 4G ki penetration se am wang khalak pani na manipur da selling amadi buying ki process se andum wang khalai hai bani aduga 1975 ta internet se lakhraba matung da madu koi public tadi open to daba koi military purpose ki sin number 1991 august ki tarikh taruk ta hairiba internet se worldwide public ki domain da public sin aba yaba mong da lakhr matung da ikoi kui dana hai batare 1991 da la matung 1995 ta 15 august 1995 ta india gi city taruk ta internet se han boina introduce to khre madu matung da 2002 da han boina india da IRCTC haidana koi railway gi ticketing si han boina online da property gi miyam the first time e-commerce की महाव से मणिपुर में इंडिया की मियाम द पी हौखरे मधुगी मतुंग दा होजिक चाही कुनमाथो है बतारे 1995 की अगस्त की तारीख 13 मंगा दा इंटरनेट से इंडिया दा लॉन्च तो किबनी ngasi 2016 यौरे चाही कुनमाथो फारे कुनमाथो इसिदा याम चाव ओहंग बुलाए मणिपुर से ओहंग बुलाए अदुग लाखदर बसे इकर से दा हेन ओहंग बुलागन यदु लाखरी फावबसिदी होजिक की जायंट मसागी एस्टैब्लिश तोरबा eBay बु ओइरो फ्लिपकार्ट बु ओइरो स्नैपडील बु ओइरो Amazon बु ओइरो हारिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯀꯣꯃꯔꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯣꯔꯨꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯣꯟ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯣꯅꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯌꯦꯕꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯕꯒꯤꯁꯣꯔ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯣꯔ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ Thank you. ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impacttvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ www.facebook.com/impacttvmanipurda join tawbiraga comment amadi feedback thabirpa yagani. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Rothamam signing off. Khurumjari.